deen genes difawa Islam deenuga wani mistaku muda nahamagatuga keun haram kurawafa Suratu Nisa ge nawa viswanayatuga man Allah wahi kurawafa wani يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مني إمام جميسا كنا باطل قطغا تيابامي هنگا مداتا تيابامي هنگا مدوغا نكاشه ehene kamaku tiabami hunga tereng defarat garuhunga macha onna vyafaria kavum menuviya mista ko muda batu gotuga kevene emme bodu koteki rishwatuge gotuga beenun kuru sababaki haggu magun kamen ekkiba kurumge gotum fasa deveti rishwatuga shamilwa tin rukum vesmani haram kantattakuge terega ei rishwatu dinuma hifuma adiekamga meduveriya kavum Mirega mawdua gule gotun itura tibefluna malumat hissa Qurani amha Muhammad Ismail Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಅಳುಗಡು ಮಿಬಾಲಾಲನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಕ್ತಿಸಾದುಗೆ ಅಸಾಸ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಹೈವನ ಅಸಾಸ ರಿಬಾ ಹರಾಮ್ ಕುರೆವ್ವಿಗೆಂವುಂ ರಿಬಾಗೆ ದೆವತ್ತೆರೆವ್ವೆ ಎಯಿ ದರಣೀಗೆ ರಿಬಾ ಅದಿ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ರಿಬಾ ಹಿಂಗಾ ಶರುತು ಹಮವೆಜ್ಜನಮ ಹಬಾವೆತೆಗ್ಗ ರಿಬಾ ಹಿಂಗಾಕಮ್ಮ ಹುರಿಹಾ ಫಿಗುವೆರಿಂ ಎಬ್ಬಸ್ವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಎ ಹಬಾವತಕಿ ರಂ ರಿಹಿ ಗೊದಂ ಹಿಮಗೊದಂ ಕದುರು ಅದಿ ಲೋಣು Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadith kuravvi basvulagge maanaga wani ranarran risarrihi godana godan hima godan kadura kaduru adi lona lonu vikkaru vikkamwani hamaya atun atashave mibawatta tafatuko atun atavvikkanama tiyaba mihun beenun gotaka vikkashave Mizamanuga commercial bank takun de adi atula ituru fada nuata banku fada aki ei riba avwana asas dawlatuge iktisadu hingane gotuge irshaduta halatu niyakura gotun sarukara bayen iktisadi harakatta hutumugubaru libifave ei haram yafariya nuata beinsaferi goettake yafari kurumuga gengolum fada halatta adi bayen halattakuga iktisadi masakatta kuruma amur kurumuga barus sarukara libigenve ei iktisadu adiyalala fawa dandiwalagga iktisadu alun naga kolejehuma huriha rayitum baveri koggen kureve masakattakuga rayitum baverivun lazim kurum fadakankan den alugondumi aliyaluwaleni islami iktisaduga zakatuge dawra zakataki islam deenuge iktisadi ihsan terikamuge idarage maatambu ijtimai iktisadi gonjahunta kamuga himene wazifa netumai fagiru kamai asasi beenunta nufudumuga masalageves hallu islam din kadalu wafawa gotuga mudaveri muslimge mudaluga nikamatinai fagirunge haggeve zariyat suratuge navarvan ayatuga man Allah wahi kuravvi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum manai adi suwalukan edemi hunnashai nikameti mahrumunna eurenge mudaluga haggeve minizamaki hahunu kamai bada marumai minumves iktisadi balimadu kamegge eta faruwa zakataki muda effarategga hutti hurumuge gellumun salamakko
muda rolu kuruma ele bare zakaya amilla ufaddun terikan nuhunne mihunge kibaga ves muda libigat muga bar ufaddade zakatuge matlabaki bayaku amilla famacha teduko iktisadi gotum ves varugada kurvun ehen kamun zakataki iktisadi muli nizam haluvikon harakat tiri kurmuge wasilete vesme mirege mi forum ga dentiya beflunna malumat hissa kurani Maryam Shanum Ahmad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقون دمي بلالني نبفي في فارقة نظاما مدينة هجرة كرم فهو نبي صلى الله عليه وسلم إسلامي دعوتك أمين لونت كماي باروري كماي استقلالتك اقتصادي دوله كمكي كمهن لازم كما قبول فلكرونو ehen kamun madinaga muslimuna aba mihunga amilla usutaka egota vyafari kurvene minivam mustaqilu bazarage amali sifa genneve e bazar vegendiyai muslimunga meduga furihama itubaru fedi vyafaringa islami nazariyatakai hukumtaka feturevene gotugamatin qaim kurvuno bazaraka adi mi bazar vegendiyai eruga yahudinga bazataka khilafa duty free vyafari veninga ay gadu kurmai vakitane emihaka khasako gotun mana krefawa bazaraka ekalege fan hamaji samangandavi komme vyafari veriyaka ves fs imtiyazanati hulifawa usulun emihaga kuriyarumai manfa itukurebe gota natijaga gotun e bazaraki hendunu fatiha vyafari hinga ganna bazaraka ve adi e bazaruga modeluga agota heomuga sababun madinaga vyafariga sailo navi bazara dima demika islami iktisada muhim wani kivva diromga huriha madanaka ves benu jehen hukumtakai irshata islam dinuga asfavun dirumga huriha madanaga ves islam dinuga hukumtakai irshadaka amalu kuranjahun muslimuna iqtisadi harakata hudda gutuga hingoti hudda iqtisadi nisamega dashun kamugavun nimmun alugonmenge maiveganwa islam dinuga wani taqiyai tawziba gowalava fa ವಗುತಾ ಜಮಾನುಗ ಹಲವಿದುವನಿ ವನಿ ಕರುಣತಕೆಗೆ ಕುರಿಗೆ ರವ್ವೆಹಿಕಮ ವರ ಬೊಡು ಅಸಾಸಿ ಬದತಕೆ ಗೆನಶ್ವ ಕುರಿಗೆ ಸಾದಾ ದಿರುಳುಂ ವನಿ ಮಸ್ಸ ತಗ್ಗಿನ ಒಳುಂ ಬೊಳುಂ ಬೊಡು ದಿರುಳುಮಕ ಹದಾಫ ದಿರುಮ್ಗ ಗೊತ್ತಕಾಯ್ ಆಮ್ದನಿಗ ವಸೀಲತಕಾಯ್ ಮಿಂಗರುತ ಎದ್ದಹುಂ ಅನೆದ್ವಹ ಅನ್ನನಿ ಫರಕುವಮುಂ ಕುರಿಯ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತ್ ಸ್ವಾತಕಕ ಅಳುಗಣು ಮೆನ್ನ ವನಿ ಜವಾಬು ದೆಂಜಿಹಿಫಾ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ತಫಾತು ಗೊಂಜಹುಂತಕಾಯಕ್ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ದಾಯರಾವನಿ ಫುಳಾವೆ ತನವೆಸಫಾ ಫಿತುರತು ಕಿತಮ್ಮೆಗಿನ ರೂಫಾ ಖಿಯಾರು ಕುರಿಯಸ್ ಎನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಿಗೆ ತೆರೆಗಾವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾ ಮಕುದಕ್ಕಾನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತುಗ ಎಕಮ್ಮ ಬೇಣುವ ವಿಲುಮಾಯ್ ಹಕತವನಿ ಲವ್ವಾಫಾ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಾ ಬಯಕ ಮಿಕಮ್ಗ ಐಬುದೈತಕ ವಾಕಂ ಕಶವರು ಎಹೆನ್ನೂಂತೋ ದುಆಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಯದುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಕೀವಸ್ ಎರುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಮಾಹಿರುಂ ಫದಾಯಿನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಕ್ತಿಸಾದ ಕುರೆಮುಗ ವಿಸ್ತುಮಾಯ್ ಹಿಕುಮತೆರಿಕಂ ಲಿಬಿಗಂವ ಬಯಕಮುಗ ಮಿವರು ಕುರೆವುಂ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮ ತರಕಿಯಾಯ್ ತಹಜೀಬುಗ ಕುರಿಯರಾಗಂದಿಯುಂ آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد آده مدري ورونگه هوشالا دنمکی حقیقت وارا فوری هم هوشالا دنمه
adi hushale denumge hunaru hurikan alwada warambada faah kuran ekam Allah subhanahu wa ta'ala mi dariwarun tayyar kure mudarrisun nasha adi mi dariwarun ilm umuruga yadi ilmuga barakat labwa mujtama faida hore dariwarun take kamga labwash adi hagigatuga wara gin ma'lumat take algon menna egige midiyai hagiyatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge echen mudadaki algon men echen no mudadaki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fawe walillahi mulku samawati wal ard odutaka bimuga waha huriha echege milku eri farataki Allah enkamu hagigatuga e mudadaki Allah subhanahu wa ta'ala ge echekkan algon tere mihaku denegen fikamga waanama algon me ekan qabul ko fikamga waanama algon men ge nafsuga wa dahiwetkam fidagen daan adi Allahu e muda algon men devvi amana tekkama adi e mudanu algon men ada kuranje haqqutan ada kurum algon men samadwan enkamun insana marwa ergaves asfave enage edumevve fa as-saddaqa wa akum min as-salihin e sadaqa kurme timala beenumve e adi salih alun tere mumashe enkamun insana muda devvi e mudadun heyogotuga beenum kuruma adi e muda Allah subhanahu wa ta'ala russawa gotuga beenum kuruma enkamun islam deenuge iqtisaduga waram muhimmen asas ei ki islam mi iqtisad binawege midani kirt qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge macca ehnames ehni iqtisad te binawege midani maddi falsafatuge macca ehkamun mi iqtisaduge hasakam waram boda faahaga wegende mi iqtisaduge beenumaki alutakunge maslahatta qaim ko adi alutakunge beenunta fuddadi aburu eri dirulume ge ebamihun ulun adi islam deenuge islami iqtisaduge waran khasakame mikudin faah kuri fadein halalu gotuga muda algodmen hodu adi halalu nun gotuga hoda mudatan ei islam deenuga haram kurawa fa wakame Allah taala wahi kurawa fawe bimugawa Allah taala wahi kurawa fawe halal ragol takiti tiyabam kaba ulesh ehkamu algonmen halal ragol takiti keuma hasako samal kan den jehe adi haram emme muamalat takun durwan jehe hame efaden ribawi muamalat ves warab boda mikudin algonmen saaf qadifi Allah taala wani wiyafar kurun huddak kurawa fa adi riba haram kurawa fa wa halallahu al-bay'a wa harrama riba time ilahu riba wiyafar kurun huddak kurawime adi riba haram kurawime enkamun riba ge sababu hagigatuga iqtisaduga baraka kedige midani ehnames zakatuga sababun wata sadaqatuga sababun Allah subhanahu wa ta'ala e mudaligga baraka itur kurawa ehkamun miedo khasako benkutahuga bayin algon me maadi muamalat kuramun dairuga warboda samal kan denjehe mi ribawi muamalat ge tereng algon men tereng evs be folaku ege muamalat kurabba warboda samal kan denjehe sabaki riba kami hunna dekola Allah rasula wani hagurama yudan kurawa adi riba kami hunna gadafada azab hurikam ge waidu ge basfultan warboda asfave enkamun iqtisadik bina kura eruga ribawi emmeha muamalat takun algodmen duru hediwan jehe miyadu algodmen mujtamuga ebohor islami bank tak adi islamic windows ta ebohor by bank tahuga enkamun algodmen muamalat kura eruga algodmen e islamic usul takuga terega e muamalat kurave to masake kuranje ege sabun algodmen ge mudatuga Allah taala barakat lawwa itur kurwan adi dua ki Allah subhanahu wa taala algodmenna e mawga sabit kan devum adi mikudinna islam deenuge ilmu deke mikudinnaki islami ilmu deke lobiwa adi umurga baraka deviga wa baykam ga devum subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفرهم يا ألغون منا دريورون تك
ඉස්ලාම් දීනුගා ඉක්තිසාද් ඔන්න ගොතාබෙහෙ ගොතුම් ප්‍රසෙන්ටේෂන් හුෂාලා දීෆි දරිවරුන් වර මුහිම්මු ගිනගුණ මවලුමාත්තකේ ඔඩ මෙන්න ඉස්සා කොෆි එහෙන්ක මවලු මිදරිවරුන්න හිවරු දෙන් අදි මිදරිවරුන්ගේ මස්සකතකුගා බරකාලවා අදි මිදරිවරුන් තයාරු කරෙවි මිදරිවරුන් මවලුමාත් ෆෝරු කද්දෙවි මුදරිස්සුන්ගේ මස්සකතකුගා බරකාලවා දුනියේ කාමියාබ ෆලා මෙවරු කරවුන් අදි දුආ කරන එව ශක්කෙන්න ගොතුගා ඉස්ලාම් දීනකි දිරුළුමුගේ හුරිහා දායිරාය ශාමිලුවා ෆුරිහම දිරුළුමුගේ නිසාම හුරිහා මස්සලේගේ හල්ලු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි එදීනුගා ලව්වාෆ් ඒ ඉජ්තිමායි දායිරා කමගා වියස් ඉක්තිසාදී දායිරා කමගා වියස් හයාතුගේ හැම කොම්මේ දායිරා කමගා වියස් දැන් ඉස්ලාම් දීනුගා මිවනි අල්ලාහ් තාලා ෆර්දු කරවවාෆා ඉක්තිසාදී මුහිම්මු බය කංකං එගොතුන් zakat අල්ගොණුමෙන් බලාලා ඉරුගා ඒ දීනුගේ රුකුනේ එබේගේ මුදලුගා නිසාබු හැමවේ අහරු එෆාවා මීහුන් එබජෙහෙ එබේගේ මුදලුන් සාලිස් බාකුල එබ්බා zakatuge gotuga neren faqirun nadden waqimus salata wa atuz zakah kirtman warat takraru kevani namadu kuruma amru kurevuma vidigen zakat dinuma vis amru kurwa fehmi ma ei dinuge rukune adi zakah nerumu manavega mihuna muslimunge furatama khalifa abu bakr as-siddiq radiyallahu an hagurama kurevi nema ha bodu kamemme mi dinuga komekas miwani mifada matwe usul talawwafa adi ege sababun faqiru kannattalu masha ebege mujtama tanawus kangenawma magaka vegende den adi hamaya kuga alumna ebave muamalatuge gina kankame hudda kurawwa sharu kurawwa e insana dirulumuga hajattari wefawa kankan Allah subhanahu wa taala wani mi dinuga lawwafa egotamu men viafari kurun kamuga belias adi darani kamuga vias adi kuli kamugavias ehengos sama ehunna huriha muamalatuge kankan Allah taala ibave dinuga lawwaf ekankama ki alunmena ein tiduluma faseha vegenda kankan fada huriha kame ibave dinuga lawwaf never ginami hun komekas islam mi iqtisaduge terem bay kankama betu suwalu fadda he malgondu kudako edaira veselwalam beenumve bay mi hun egotun islamic bank ta midaru no frihamaya ormena bayan ko difi islamic bank to ge nizama adi mi commercial bank to ga eonna ribage nizama e fada kankan den bayan mi hun suwalu fadda kamen ei misalaka ade islamic bank to kumvesse banage kommes nem kiya fetch eives ehma hama ittaku e jeheni em mi fada mi hun mi budemeni hagigatu ga wara nurakhatari bahe ei baqara suratu gane 207 faswanatuga e bave fadami hunna waiduge basful Allah taala wahi kurawaf alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba ayatuga wani emihun buneye ema riba ka mihun emihun nutudwa hutte i jinni moyalfa wahalu an ash-shaytana taluwamun folwamun mi genda mi hige gutuga menovi emihun kavvalun neteduwa hutte defadam fratbe sangwafi wani eheni emihun kike buna kamattaka heye hemai ewaake otti eheni emihun bunaye viafari riba fada etcheke emami hudda viafari islami bank tokka me kurani evsalige ei riba enno mige misala ke malgonu menna kiyawa devvi mudarrisun wara frihama misala algonu menna bayan ko devwa fave ege misala ki mihaku khatila khatilum ehma be udhiya katilarun wa ta'ulu men kewmattaka mi khatila chi katilaru halalu mi wani bismillah wallahu akbar kiya fa katilum ekam ko mihaku misala ka komme gotaka echi marafa ves khafa ne mai mulatake chavani marala fika mugavejjiya ekam ko mi kan libeiruga mezumacca genneruga ekachchemi onnane eba kheve ehma mifada e bahana edekeveni egota wahaka dakka mihuna hagigatuga ehvima egota diinuga evani muamalat talawwafa eti huddawane maguta ehma islami bank takun kankura gotaki sharia comply kurun sharia compliance department ta etantanuga hure ehvima shariata egwa gota huriha kame battam mikurani emei ege misala ki hemalumena mi huddawani e waki gotaka katilima e onna sharut free hamawa gota
දැන් එහෙම වීම මිදීනුගා බවේ ගොතා අල්ලාහ් තාලා මේ ෆදම හොරිහා කම අදි අවුරුම දුනියා අන්නයි රුස්සුර ෆෙෂිගෙන් එගොතුන් අවුරුම බේනුන් තරිමාන හොරිහා කම හදානාගේ උසූල් ඛරදු කුරුමගේ උසූල් එබවේ අල්ලාහ් තාලා ෆර්දු කරවා වාජිබ් කරවා mi maam fanna adi mi hege wali ara wali weringe macca komme bege waruta wering allah labwa ebawe em mudulum waruta moge usul mi deen moge kuring anghenum wani waruta mudulum mahrum kureif islam deenuga ekam wes almena mi gennawa efada masrataka hallu gennawa mi wane ne malgon note ko ebawe mi dariwarun wara frihama alulwa levvi waqfu kurum e mawdu wes वक्फ कुरुमा की यही हकीकत का दीनों का अलवाफा वारा फ्री हमा उसूल है मी मुस्लिमों के दौलत ता इस्तेमार कुरी बेरुगे मी फरात कुंवस मुस्लिमों ने बुडु गेल्लु में दिनों मट्टा का कुरी कमा की मुस्लिमों के तरेगा हरी वक्फ के निज़ाम ता वालो ये एक सबबों को मैं कस मुस्लिमों के तरेगा मी दीनी इल्मों के नोमा अदी मुज्तमा बिना कुर मट्टा का बेनो वाहुरी हा दायरा कट मी खरद कुरे वेने फंडुता हुरी दें ए फंडुता एमहुन एंगे हम वक़फ़ के निज़ाम लत्ताला फिया मुस्लिमों के इक़्तिसाद फुंडे ने का दें ए एमहुन दिन वरबडु गेल्लु में ए मी दीनु के बवे फदा मतवरी उसूल ता ए मुस्लिमों कबूल कुरानी अल्लाह दवाफा मा मुदलुगा एगोता ए बवे ये फ़कीरों के बस हक़ुता के अदिया एकुगा ए मुदा मी अल्लाह को मौगा हेद को गिना गुना सवाब लिबेने दे अदि मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवाफा ओवे मीहा मरूम फहबस सवाब लिबि लिबि हुन्ना नका मके सदक़तुन जारियतुन ए दमिगम वा सदका ehma alunmen balam wane efada kankan kureve to den alun hama mi abadus sama mi forum ga amal kura fada unu beenu verodam ha kudako guluwalan ei iktisadi dairain belikamuga vias alunmen emme mi masakurni lailatul qadri le hasil kurumattaka adi manabi sallallahu alaihi wasallam ya behegatum sove ramadan ma hugaye ekle faana emme boda dilati wadagan wani kana ajwadu ma yakunu fi ramadan rodama hugaye ekle faana emme boda dilati wadagan wani den allahumma heda kurawwan ekle faana emme boda hiwa give wadagan wani den lailatul qadri le wahaka dakkaru lailatul qadri khairum min alf shahr lailatul qadri le enhas masarwre hewkam boduwegen weye em alume midakkani alumena iqtisadi gotum wes gina guna faada hasil kurave ne rege wahak eheni e rega ekura sadaqat belikamuga avies ehma egetara gilmerin etre onna dero ye balaru shafi mazhab gilmerin khasako sheikhul islam zakaria al ansari fada bekalum vidalwani komme hewa maleke ege rega kura komme hewa maleke sadaqata belikamuga avies e rega mi kura komme hewa male allah taala enhas masaruge sawab gutuga devve ehma kobato enhas masaraki addiya tingahara hataru mas eha gina duwas 30 has eta duwa hengei ehma eha gina guda mi devwani emme reakum den ehmi malumen erega sadaga ko fiyaves eha gina guna devwane kamugo mi debe den adi hama kirit qur'anuga allah taala mi baqara suratu ge 2 evvanatu gave angawaf mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim ema e angawaf evani allahumma eba mihunge mudata hedukura mihun hedukurumge misalaki hazwari kuragande en komme kuragande ga sateka ohimeneye ema hassateka gunaye hassateka guna allah eba devvay den ema lailatul qadri ya dimavijja adonu mena hemma e etam million kan ete guna wegen ema daane 30 halu men guna kollamwi ema eta guna ega rega alimugo ummidu eba ema men balamwi ehwi ma fahudihaga kommerega avsalum misalaka irrufiya yasadaga kurevidan ei hassateka guna devwa rodamas nunas sadagate miheku kofikamuga wanama allah devwa irrufiya allah taka kuri sadaqate viya hassateka rufiya kuriha sawab allah devwa den ehm malumen efada kankan kureveto balanvi den manabi sallallahu alaihi wasallam garihuga faqirun shakuha hushayli emi huna gota sadaga qur'ane maguta kenno fennati den ekle faano emi huna bayan ko devvi zikru kurashe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi fada kalimata kiyash namadu fahum ves kiyash adiege turavs ema min komme kalime ke mi heka vihifa fusseviye vihi sawab turu ko devve adi emi heka taka sorge ga gahen indwa devve mi to sanu men guna kollam vi lailatul qadri adi ma vijja misalaka andaza kureve men waru hema egota
ඒවස් එහෙමයි බවේ එහෙම බලාරුගා ඊට ලක්කය එහෙම බලාරු දැන් අරුණ මෙහෙම එෆද ගොතක හිවරු ලිබිගන්නම් වී zikru කුරුමා අදි අරුණෙන් මී සදගා කුරුමා එෆද කංකම් වෙස් පහුදිහාගරේ තකු ගාවස් කොග්ගන් දැන් මිස්තකු නැහිවුම් වෙස් තයහ සවාබ ලිබෙනි කම එගොතුන් ඔවේ අංගවාෆා මී එවස් මීහක මී එහිතරිවා මුස්ලිමක එහිතරිවා දියුන් තිමන් කලිෆාන වරහුගා ලුබති කම්බොඩුගෙන් විය මස්ජිදු නබවිගා එම්මස් දුස් වන්දින් යුතිකාෆා හුරුමවර එහෙවිම විස්නවා ඒගේ වෙස් සවාබ ලිබෙන මින්වර එයි එහෙම එෆත මේ කුදි කුදි කමලුන් මෙන් හී කුරා කුදි කුදි කංකං කමලුන් මෙන් හී කුරා කංකං එබහොරි ගින ගුණ සවාබ අල්ලාහ් ලවාෆ් දැන් හදි හමෝවේ අංගවාෆ ගොත මීහක ගුල්හුල්ලාහ් වහද් තිහ ෆහරු කියවාෆියා ස්වර්ගේ ගා මීහකට කා ගඩුවර බිනා කොත් දෙවයි ඒ සූරත් තින් ෆහරු කියවාෆියා ඛතිම කුදි හසවාබ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ලිබෙන කමගේ උම්මීදු එබ එයි තිම්බා කුලෙබ්බා කම අංගවාෆ ඔන්නාති එහෙම එෆද හම කංකං මෙන් ගින කුරම් වියේ මී රෝදමහ කීයදී ගින ගුණවානේ මස්සරකේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් දැන් හැම ගොත මී එබවේ අංගවාෆානේ මී අලුණු මේන මාරුකේට දාරු කියාදු අයි ව්‍යාපාරියාව සික්තසාලස් ගුලේකම ව්‍යාපාර කරේ කොම්මෙ තනක දාරු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් වහ්දහු ලා ශරීක ලහු ලහුල් මුල්කු ලහුල් හම්ද් යුහ්යි ව යුමීත් වහුව හයියුන් ලා යමූත් බියදිහිල් ඛෛර් වහුව අලා කුල්ලි ෂයින් ගදීර් එෆදන් කියාෆියා අල්ලාහ් මිහක එම් මිලියන් ෆාෆුස් සවාදෙව්වේ අදි එම් මිලියන් සවාබිතුරු කොද්දෙව්වේ අදි මිහකට කා සූර්ගේගා ගඬුවරේ බිනා කොද්දෙව්වේ එෆදන් ඔවේ හදීස් කුරවාෆ එම්මි කුදිෆාෆත අස්ලකි දෙන් එබ තෞබා විල්ජිය අල්ලාහ් කි උරිහා ෆාෆේ ෆුස්සවා ඉලා එහෙම මිහාවස් ෆුස්සෙවුන් ගින කුරවාෆේ එහෙම ව්‍යාපාර කුරා කොම්මෙතනක දාරු දුවා කියාෂේ ඉල්මනි දාරු වනීම අලු මෙන් එෆද කංකමුගා හිෆම් වි අල්ලාහ් තාලා අලු මෙන් වෙස්තිය තෞෆීක් දෙවාෂ් එමෙන් එහෙම නවා උම්මීදුවේ මායුස්වාක නුජෙහෙ මිදීනුගේ බවේ එහෙම ෆගීරුන් නවස් ලවාෆ එෆද කංකං මිදුනියේක තිබෙගෙන් එහෙම ස්වර්ගයේගා ගඬවරු තබ්බිනා කුරම් වි हम कोम्मे दिहा फहार कोंगुल अल्लाह वहदु किया कोम्मे दो करवातिब सुन्नतु के बाहर रखो खोगें किता में कमे गोता है बहुरी मारो केट दारू किया दुआ किया आगे ये फार करे कोम्मे तना का दारुस अदी हमें गोता बगीचा ता हद्दम वी सोर्गेगा हम गिना दत का गस हद्दम वी ए एम ना उम्मीदुवे मायुस वा गडीवस मिजिक्रू तकियम वी विहिफा फुस्वेन कां हदां कुरम वी देंगा दी हम मी फहुदिहागा उम्मीद बे गुणवान कमगे अल्लाह ताला और में एमनवस एकमगे हेव तौफीक दवाश तो मेंगे फाफ तफसवा मी फहुदिहागा रे तक्का कुरिया फहुदिहागा रे तकुगा फ्री हमें अळुकां कोगें मेरा अल्लाह महोगे फुस्सो मारुसों हासिल करूंगे तौफीक दवाश अदी मी रे इहया कुरमटका काउंसिल मुकरा मसकत तकुगावस कुरवा मसकत तकुगावस अल्लाह ताला बरका लवाश अदी बेफलना हेव जजा दवाश दें अदी मी दरिवरु नकीवस मुजतमा फादा होरे इल्मरी दरिवरुन तके कमुगा लव्वा दुनिया कामयाब फलाह में वर कुरवा मिफद दरिवरुन अळु में इतरेगा गिना कुरवाश अदी मी फुर्सत रोंड दिव्य कमटका सिटी काउंसिल इखलास तरे कमा शुक्रदा कुरंग अळुला कोमारो को दावत देवा कमटका दें अळु मी रशुगा नूलेती फुरंजो माकुगा दें कुरिया होरी प्रोग्राम तकुगा बारिवें नेती दें अळु हम कोम्हेमवस बारिवां बेणुवा वर हम बारिवा हिव्वा प्रोग्राम में प्रोग्राम की रोदम हो गए यहया को अदी और में अल्लाह ताला के जिक्र को मी फदांग इस्लाम दीना गुले मौदू तका इतुरा मालूमात मसंदी कुल्लु मटका हम अल्लाह ताला मी फदम से तकुगा बरका लव्वा और में दमिगम वासदगात का मुगालवाश आमीन सुब्हानल्लाह व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया मी टीम गे होशी है बाईवेरी उन्नास आदि शुक्रिया पैनलिस्ट उन्नास हमा मी नशात शहमा वरह बंडा शुक्र अदा करंग अफुं मी हम कोम्य हरे केस मी प्रोग्रामी तेना तिविदाळवी गोता बाईवेरी वे अफुंगे मी दरिवरुन्ना अफुंगे हम बेलेनिवेरी उन्नास वरह आगोहीश नसीहत कद्देवमु मडा गन्नवन्न हेदी आदि मी प्रोग्राम कुरिहा किनेगो मुगई इकी गोगोतें अफुन देवा ही तेरी कमा हम सिटी काउंसिल के फरातें अफुं मरा इखलास तेरी कमा की शुक्र दन्नमा हुशे पैनलिस्ट उन्नास हम शुक्रिया अफुन शामिल करम मी माधरयस हम मितनी ओन्नाहिं मी कहला शाउगवेरी हम दारुसे टीम फेनारु के फरातें इस्लाम दीनना फंडु वेरिका එහෙමින්ම උම්මීද් කරණී හම මිරයි අෆුන්න මි
ಫೆನಿಗೆಂಗೆ ಕಹಲ ಅಡೊಯ್ವಿಗೆಂಗೆ ಕಹಲ ಶೌಗುವೆರಿ ವಾಹಕತೆಕ ವಫನ ಮಾಧಾರಯ ಸಡೊಯ್ವಿಗೆಂ ಎನ್ನೆಂ ಕಮಹ ಮೀ ಅಫುಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೆರನಿ ಹಮತಿ ಹೊಶೈ ಬೇಫುಳುನಸ್ ಮಾಧಾರಯಸ್ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡೋಸವನ್ನ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವನ್ನೆಂ ಕಮಹ ದೆಂ ಮಿ ಕೂದುನ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೋ ದೆವ್ವಿ ಟೀಮ ಹಮ ವರಹ ಖಾಸ ಶುಕ್ರ ವದಾ ಕೆರಮ ವರಹ ಗಿನ ಮಸಕ್ಕಂ ಮಿ ಕೂದುನ್ ತಿಯ ಹೀಶಿ ಕೋಫೆ ಹಮ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಹಿತರಿಕೆ ಮಾಯಕಿ ಹೆಮೆಮ್ಮ ಹಮ ತಿ ಟೀಮ ಹಸ್ ಮಿಟಿ ಮಹಸ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ಹಮ ವರಹ ಬೊಂಡ ಶುಕ್ರ ವದಾ ಕೆರಂ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಗಾಲನ್ನ ಹಮ ಕೂದು